Karbienglong ang kang Mirpudum Papu Plan. Dipu Don Surika Cheleng at war biti lang solong kiti tengar pumkilong. Dipu Government College salong ST Lo Charlie tumapan pan poet kepatiga putak hampang asong atum kachisong Japan kachisi. Kardom nili karbe berda tanmang tari chisong tero non berdang ton pen RJ tham. Ahodi si chetan karbinglong alongke mirti dong mate puduma mir papupi poalam. Bonta BJP pen karbinglong utan mas council kilig ahidialong mir papu katiki don pen karbinglong angkang mirti dong papu plan lo. BJP pen karbinglong along katogawe MLA ang hoy parisimpon EDP karbinglong temes council apan puthot BJP asar kwarumalong chibipon thulo kachilar mate poriborton alam pen MEC ang hoy ingkora trok angbong BJP ajamborong along thapon pining karbinglong temes council kiligay hidialong kisundun katogawe bang paro sira trok kebra trok bang paro sira trok kebra trok abang pubang piatum akopay katogawe 5,97,628 voters atum langponlo lasuang bong pen 5,66,421 voters atum vote jog don si mithanga jakong chahar jakpon Dipu Police Station ke parluang kang Dipu Dhonsuri ka cheleng atuwar bithi lang solong kititangar pumkelong pusi perangke atumpen birta ng pali Pinivusig ni Paying Kora ke Tom Arni ada por pioneer keba pormalom Dipu Dhonsuri ka cheleng atuwar bithi lang so dungalong pang tek kititangar pumkelong bithi lang so dungalong kititangar pum rada tum teglong sit police la pen perangke tumapan tan pachinipon Non malam so por pandihin na perman birta moington panik senen
বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormo ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormo longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo pipotot birta no mangtula. Wo signifying korahi sierni arni kang sampor pai troka porpen KSSI hemlong perangke amai hampanga songa tumpen kepa. Pinpur Dam May 1964 pen 2016 ke Difu Government College along Gajarli Jiaphan STH atum phan Trokep an inghoido. Bonta pinning 2017 aninkan pen Difu Government College along STH 5% SCP 10% Lapen SC 7% unvet ajok Difu Government College Principal Nirab Sharma Hampang Asong atum Chetong Dampen Karjuda Padupono Bonta Anu Chewarvesi RD Pipon Pe ajok Karbi Anglong Hampang Asong Aiksu KSA KSYC Aikna Lapen RNSU atum Chilang si non kevang jia porkoson si Saideng nang Jima pu chingki chingwai rinti non kevang jinini apor pipono jongsi bangso asai RD pipon pe pulo te gache song ahir ingtang rakpen che song padoji lapen apranga son thotsi SCH atum ka Charlie dunji apan inghoi longpo nang ji pusi mirjeng kro pen waidak pen birda nang pachingi dun ini Difu Government College sa principal men tong dera phi nirdum lama che ton te ajok nirdum ning pungo sonda dolo lapan labang so nang reservation ke pa kom la bangke ke pa jum pa bangke la bangke ili tum tribal la tum aphan ke lang select asai lo busin nil tum hokon lo lapan tribal la aphan ke lang rem asai bangke nil tum chak ding de lapan non ke bangji arni nil tum ke chisik pon mek ji aphan dolo lapan nil tum chingwai dolo stame non mat nil tum panak delang athema apor ki pidu laso ya laso apor ateng men jong si Difu Government College sa principal na kre pulo dang ten nili tumba ke ajat sisteme asai sisteme deng na kopo lapen lanchot kali pejo pen ili tumhan sai kam pen danglok chongdat long pen danglok non kapor hilong anda ili tum tribal la tum aphan non na ke ber ang deng anang lelo kasi karbiang lo ara tum non le ili tum tribal la tum an chirum re
ni sido de bulonte kibir dabji ke ani en elo la bela non la an kisung hot el tum ar dabji bulote a kisung do pe la sil el tum kado we tribala according to doan tum chelanga chesonglo na Major Salendro Yadav akija ponalong Dimasao Police Lapen 43 Assam Rifles atum Chilengsi would signify inquiry ajo por pai Cracia por malom Lamding Railway Station along Pen Banghini DHD Action Cadres atum apan kinep kangnang ponlong pusi birta ng pali. DHDA Klemper Asong atum UPLF NDFPS Lapen NSC NIM Akirapen Jakong Kajipharang Jiaphan Banghini atum Joy Pen Kiklem Kamua Birda Kelonga Tengpen Dimasao Police Lapen 43 Assam Rifle atum Chirap Sikinep Kangnang Asai Kireng Alang tum Lamding Pen Nagaland Anpadesi Aron Ray Pen Kangka Kirung Lapen Kinep Kanku Asai 2018 NCHAC Kiligap Kang Kiklem Bonjia Parchisik Chidangpon Kachinang Check Banghini atum Lake Lower Haflong Asor Indrajit Mazumdar Lapen Umrangso 14 Kilo Asor Joy Mohan Ponglo Pusi Pangteglo Anparta Banghini Akoy Kedo Klempar Atumpen 9mm Pistol Ebong Amukereng Muthong Indrajit Mazumdar Erdeng Penlong Bon Lapen Amukereng Muni Joy Mohan Ponglo Arideng Pen Longbon Pusi Pachinipon Lapen Anparta Non Hejong Haflong Umrangso Lapen Hatikali Malopen Aronre Tangka Kirung Aputhang Ka Army Atumpen Pachinipon Birta bang kelapon si Kangton Poniklo, lang ibom tak News Channel, dumit hakmi Korantu.